duhagaze iwanyu imbere y'inzu yawe turi kumwe nawe mu rugo rw'umugabo umaze iminsi myinshi ndagira ngo umwaka ugiye kurangira aho aryama muri saro cyangwa se mu kirambi inoga niko baza bahita ngo mu kirambi kubera impamvu z'amavuta y'iwabo agiye kumara ici ryose aho arara mu kirambi kubera ikibazo ca mukorogo cyangwa se iriya mavuta yandi barimo kuyita Corolite. Amavuta ya Corolite niba ari Corolite rero yimuye umugabo mu gihumba ageze muri saro ubu nyine ageze mu ntebe nimwe ari mu kurara kandi afite inzu nziza n'igihumba kinini ciza niba uza wishura iyo nzu ariko amavuta yamusohoye mu gihumba ngo arimo kwinjiramo gusaka baba gusa ngo tse agaruka mu kirambi ayo makuru uyu mugabo yareze umugore we kwikanisa ko tuje kumuhindubi ariko tuyihane n'abandi bose bateje izo ngorane mu ngo niturangiza abantu bacike kuri izo ngeso. Uwo mugabo rero ninde, atuye he, aherereye he, byose ni mukanya. Reka tubanze tubashimire ku mawazo mwakomeje gutanga bw'abakozi cyangwa se ku kiganiro kiraha munsi y'iki kivuga hejuru y'uburyo bwo gufata abakozi nta mpamvu n'indi mico mubi yo kwaduka kubera abo bakozi. Iki kiganiro c'abakozi bagumye guteza ingorane, umuntu agafata umukozi arebeye ku bandi adashoboye kumwishura yamara no kumushitsa. Ingaruka zagiye ziba ku bakozi ni nyinshi. Hari nibyo twigeze kubabwira ya myaka ya kera, tubabwira ko hari abari mu kuzana abakozi abagabo bakabanga ngo ni babi. Hari umuntu wavuze ko hari ikibazo cy'uko bari mu kuzana abakozi ngo bafite uburanga kurusha ubwabo bashakanye, nabyo ngo bigatera impamvu zikerera. Hari impaka ziri hano hanze aho iwanyu neza wo muraturanye, ngo hari umubyeyi uherutse kuzana umukozi, ngazana umukobwa w'umukozi ngo mwiza cyane kwirusha. Azana umukobwa w'umukozi mwiza kurusha nyinabuja, ari na nyinabuja wamuzanye. Azana umukobwa ngo uteruye kumurusha. Azana umukobwa ngo ari umugabo umwe wigeze kubwira umugabo we ruguru, ndagira ngo ni hano mu Bugande, wakazabwira umuhungu ngo azozana umukobwa ngo uswarutse, ngo giswaruke guteruye, ngo ufite ngo mu kanwa ngo heza, ufite imirundi ngo minini, ugatsinsino ngo gato ngo katari kanini, ngo hano ku mano ngo hegeranye, ngo hadasandaye gutya. Uwo ni umugabo wari kubwira umuhungu wamurangira umugeni. None umuhungu arebetse ariko muze nuwanje uyu nguyu kweri uyu wayutindaho gutya cyangwa n'uwawe w'amasoso w'ijosi ngo riresha ari cyo urumva sha imisaya, ukumva uwo mugore ni umukunzi, kumva muze kararanga kiritere ziwe untukaza umugore wirabura akomana yaje we. None uyu wacu nawe kuri iki cy'abakozi ngo yaragiye azana umukozi mwiza kurusha kwirusha, kuko amare kumushitsa mu nzu umugabo ngo yamureba akabona niwe mwiza kurusha madame, akazavuga ngo iyo nshitsi uyu ngiyo mbimenya akazana aka gakobwa. Abakozi kenshi bakunze kuzanwa nyine n'abagore, ego nabo bagira babashaka, nibo bagenda bashaka abakozi. Ngo nimba yaramubonye, nimba ari we yabonye, nimba ari we yakunze muri benshi, ego azana uwo ngo ashike umugabo ataruka ati kuva navuka uyu ni umukozi kweri, uyu ni umukozi. Abantu bari mu kwinjira mu rugo rwe ngo bakabaza ngo se uyu ni mushiki wa runaka, ni mushiki w'umugabo wawe cyangwa ni murumuna w'umugore wawe, kuko naka nagakobwa ngo kamye kamenyera mu nzu, kambara utubutura, kisiga biriya 500 bamuhemba kuramwe yakoresha inzara, bamenye ubwenge gasuka. Hari ukuntu abakozi bazaga bashaka gusa nk'abantu bifashe nka nabo ukuntu, ugasanga ari mu nzu ntakeye, ariko ugasanga ntafite uburenganzira kuri remote, bafite parufe
ubu nyine basigaye bagura parufe akayigendana muri kagashakoshi kabo amavuta inzara utwenda twakadupasa akicara neza nawe agafata remote bamwogosha cyangwa yagireho cyagasiga ya 200 hano bari mu gusigaha ukabona nyine akana karakeye none ako ngo kaza ari keza kagashaka kurusha waba amanyama kagashaka kurusha nyiri rugo amanyama bantu binjiramo ndibamenye nimba ari akaruka ari umuntu ak'umugore cyangwa nimba ari kadema yikiwe byo navyo hari bari gukoresha amakomaza ngo mukuru wawe yagiye mukuru wawe ari hema cyangwa umusaza wawe yagiye ibyo byose ni bimwe muri zi komenti mwagiye mucisha ku ikanisa harundi wanditse hano aravuga ngo ese ngaba bakoze ngo bo muri one bedroom ngo nabakoze nyabaki kandi iyo nyabaki ko kubibazaho yabibajijeho nyine usanga umukozi amahuzu yiwe aba mu gikoni usanga umukozi aho azayambarira amahuzu ni muri dushe cyangwa se muri co niho azahindurira amahuzu kubera ko inzu nito iranganira hasangira igihumba na shebuja ayayi amahuzu yakabana n'imboga mu gihumba mu gikoni ahantu hari ishakoshi akunguta gutya amajipo hejuru y'isoko zihiye cyangwa mbisi kandi gamuzi ko mu mahuzu rimwe na rimwe haba harimo ibisimba binyegeri n'ibirondwe bisimba bikuru biba byavuye mu byuya arabaza ngo uyu mukozi wo mu cyumba kimwe ukuri gute wowe kwanza uracabyiganye nawe tufite annex uraza mu mukozi annex garimo wabandi tufite inzu y'ibyumba 3 kimwe cy'abana n'ikindi cy'umukozi n'ikindi cyanyu kugira ngo mwese mwisanzure ni kimwe aba bakozi baba bafite n'abafiyanse ni ibipfuse carahamagara araryamye nane waronse akazi none nane waronse akazi tugira ubukwe nane none tugira ubukwe ino bari mukuzaga mu kazi baje gushaka amafaranga y'ubukwe afite umusore cyangwa inkume bavugana mu gitondo saa 6 nimugoroba warangiza uwo muntu ngo umuntu waje gushaka amafaranga y'ubukwe karahindurira amahuzu muri dushe ihuzu ze zibitse mu mwotsi iruhande rwa gaze ibyo umuntu yuzana umukozi twarabibasobanuriye ejo ko ni nyinshi kandi urazizi zifatika swate umugore wawe yabyaye yabazwe tashoboye guterura umwana tashoboye guterura amahuzu ngo aje kumesa tashoboye guterura ikirengeti tashoboye guterura ikirengeti tashoboye no kuza afata uburengeti ngo abwirorose agafata wa mukozi akamufasha utwo tuntu twose adashoboye gukora cyangwa urarwaye cyangwa murarwaye amezi 2 wa muntu yakira umukozi agasubira mu kigo iyo yaje avuye izo situation mwozi ihanganira muri amezi 2 cyangwa yaza ari mwiza cyane mukihanganira ya mezi 3 akagenda bwa bwiza bwakabujana ico gihe abatarasenye nazaza ari mwiza za ko kwezi kumwe yahita agenda urumva Alex umwiza no kwezi kumwe urumva nyabizo tumuhaye ukwezi kumwe umusozi uzana umukozi ukabona wazanye umukozi mwiza kukurusha umusozi reka akora ukwezi kumwe mu muhembe kumwe yamagenda kuko yotinda kahamara amezi 3 nizi ndegege zirindwi uwo mushima kandi ndiyoshima nabo hanze abanze zazagerayo arundi ngo wirutse kuzana umukozi bakabona ngaho ngo bari kuza guterera muwe cyane batari basanzwe bazamo kandi gabatari abarundi cyangwa batarabazi muririmbana bagahuma bakaza kujya mu imishashi ese bano bahungu niki yirukane wa mukozi yamajana nabo bakaza bagenda basigara babaza ngo ni yabonye akazi ngo wirukanye wa mukozi bo kwamavuga ko ari basigaye bakurikira gusa ngo yaragiye we ngo nagende muri ba yaragiye he wa mujinga nawe karashaka nimero n'ikirari muri baragiye ngo wa mujinga bakamurangira akagende akamamaruka muri escalier etage ya mbere iya kabiri akika hasi akamaja aho yabonye akazi hari undi uherutse kuja mu caro agaruka asanga umukozi aratwite abagore barimo kuzana abakozi umukozi akamusigana n'umugabo we ngo umugabo we ngo aza akora ataha umugabo akamushuka ngo yose akora ataha umugore akaja agatwara ibitenge mu caro
impande akaja kugurisha impande mu caro akamara y'amayenga 2 umugabo we azacuruza protector ataha mu bana ngo barimo umukozi mwiza kurusha umugore we love la ride yamara kugira wa mukozi akajyama muri saro iminsi 2 gusa cyangwa 3 munsi wa 4 akamubwira ngo uja gusinziriza bebe mwana w'injuke nabaga bebe niwe cyangwa umwana w'injuke akarira akamubwira ngo genda ngure kumusinziriza cyangwa kifata atya mu cyumba ngo niko runaka akaza ngo kumutashashira nani ngo niriye uko utashashe hano mwembi ko munatonganiriye ntabyo ikindi cyanyuma tuvuve kuri iki cyo twababwiye muri yamuzana abakozi muzamuhanza mu bapimishe ku bigo nderabuzima uhaza aba ibibazo byinshi ashobora no kuzana ingwara za sida n'ibiki kandi ubwembe cisha inzara nibwo cisha umwana arera nibwo nacisha se yagize atyo kuguru ngo ncinzara ngo sibasha ko ugaheza umukozi kuguru ngo ntabwo cinzara uri kuri WhatsApp gutya azamara guca inzara ce n'izindi nzara oya gucibwa inzara byonyine so kuguca inzara nyine noneho kubera uwo mutekano wo mu bana na se ubu nyine hari yo sida yozana igituntu yo ashobora kwanduza abana igituntu akagenda agasuka amazi cyangwa amata cyangwa icyayi cyangwa igikoma cyangwa akanyanga guhendahenda abana ngo urabona ngo zana ngo kunywa akazabanza agasomaho nawe akamuha yaranduye ngo tamu akamuha bigenda igituntu kivuye iriya kirikonereye ntiwamuzanye ejo bundi kubyaye imbinja bose kugira ngo akwereke ko afite imbabazi aza basoma yamusoma gutya akazama musoma akaruha akamusomagura yamara kumusoma akaguka shene inzu yose ikabiranduye mwese mukaba murasomanye mu nzu hapana kwigana hapana gusomana ko kwigana ko gusomana ku masomo gusomana nyine nyagusomana nimba umwana yirigwana ukwiye kumekinga ashobora kuba umugore ukoze umuntu wirigwanya uwo mwana wawe ari muzima mu buryo busanzwe niko tuzozana umukozi uvuye ukamushitsa ukamwinjiza mu bana bawe tumupimishe sida tumupimishe izindi ndwara zose zandura guhumeka mu buhumekero no ku ruhu ndara zandura ukamuha abana bawe mukararana barimo abahungu n'abakobwa ese munuza mugira ngo bano bakozi uretse nizo ngwara ntababa barimo bafite ingeso mbi nyinshi bari abana uzumuheza ndiyo bigisha ingeso mbi bari abana bamaze nko gukura azajana ngo bagiye kurarana ivyo byose uwo bitekerezaho ukabyigaho ukazuzana umukozi ukabanza ukamucisha ku kigo nderabuzima kikwegereye bakabanza bakamusuzuma kwanza bakareba ko atanatwite ashobora kuza atwite akegeka umutware wawe akamwegekaho inda ngo niwe watumye ayitwara mbere bagwaza muciza ibyo byose turi muri iki gihe kirimo ibi nyine ayo matangazo ukwiriye kuyamenya ukamenya ngo umuntu winjije mu nzu byibuze ukaba umufiteho amakuru nubwo utomenya umuntu ijana ku isi ariko iby'ingenzi izo womenya akaza ubizi hano muri Kenya rero aho muri uyu muhanda hari ikibazo c'abagore ngo batakicota izuba kubera impamvu z'uruhu hari ababyeyi ngo batakigenda ubuzira imyivuri abo babyeyi ntibishoboka ko yova ku ikanisa ngo agere iwabo izuba riherya basohotse ngo bagere iwabo adafite umwivuri aza yamafunguza ku nzu yegereye ikanisa nubwo atari afite gufunguzaho kugira ngo yirinde izuba kubera impamvu z'uruhu rwiwe aba babyeyi rero twagumye kubagaruka inshuro nyinshi ariko noneho uyu munsi byaje bigoye cyane kubera ko hari umugabo wavuye mu gihumba ce agaruka muri saro kubera impamvu za Carolite amavuta barimo kwita mukorogo
ubwo mukorogo hari ibindi biba bakorozemwo bimeze nka kirorini ni kirorini za acide zose bagusigaho gutyo umunsi umwe ugira gutya gusa aho yacishije hagasha uruhu rugashya noneho urumpu zimaze gushya ububasha bwo kuresista izuba burashira no kuresista imbere uyu bano bantu bitukuje ntaba afite ububasha bwo kuresista kuzuba yego kirakira ndakize cyane no kuresista kumbeho bari mu kugenda ahabereye nk'ubukwe cyangwa habereye ikindi kirori gikorwa cyose cyabereye hanze ahantu hanini akicara cya kuzuba urabona ngo biriya biterane biri mu kuba mu Bugande muri za nkambi zo binose izo ni hino ndivugwa i Bugande biriya biterane biri mu kubera i Bugande ku musozi ino muri Kenya ntivyo ruhabiba kubera ko abantu benshi bino nabitukuje uruhu rwaratukura uruhu rwabo ndi resista kuzuba bari mu kuja no gushingura gusa hano urangata umuntu akicara kuzuba iminota 2 kwa muntu umugore arahagurutsa akiruka akaja yitwika kujya kwikiriye n'ikibugu akamagenda yitwikiriye atyo umwivu kuko cyangwa urupande akazuba kari gatangiye kwa kabandi baragakeneye ariko we kera karakunanije imitsi yayitangiye kuba icatsi kibisi uruhu gantago kuko uruhu rwarashize akitwikira atya imbeho yaba akayekira mu gicucu akaba mu batitira mbere igicucu yakimara mu 5 akagaruka kera ngo arakonje kera uruhu kera rukanashaka urumezaka bano bantu babitukuza ntibaza bagira urumeza kuri urumeza urumeza dufite umubiri urumeza n'umubiri ubuhaye no kwidefanda ko umubiri ngo imbeho tiyinjira ni ikoti rura rumeza ruzamuka ruhe rugwana intambara yo kwimira imbeho kwinjira ariko wowe iyo ntambara wayimarishije ya ntambara wayigwanishije amavuta mukorogo ako yanizi nawo ni mukorogo nyine kandi ntabwo ari amavuta akoroze ni ikintu twije gukoroga umubiri none uyu mugabo amaze uyu mugabo rero aravuga ati ese no uyu mugore yakoroze runo ruhu rwiwe ari muri aba batakicota izuba nta kicota izuba ntiyo no guteka no gucumba basigaye bacumba bambaye ga uriya muriro wa gaze muzamuka kumva gusa hano kera kabarahiye kuko abafite indi gaze gakuru abafite indi gaze mu gihumba ese aba bagore baye batinya za gaze no nitubatahana azoza yicara ku muriro gukiyotse ibigori yokereza abana 5 n'umugabo ibigori tureko ko umugabo yazaga bamwokereza ibigori yatora 2 hakaba harimo ibindi 2 yanatanda bishutegereje bigishushe yagira cyo bagaterera mu ikindi yakuramo kimwe bagatereramo ikindi kweza ari 10 n'abana gani kwaguma kubagabanyiriza hezu yigisha hezu bose agwana nuko abana b'incuke zirimo zidasinzira zitararya gabya bigori kugeza abagore batukuye kugeza umugabo gari 11 harumwe abaza kujya ngo 12 baritse noneho izo ndambara zose uwo mugore azoresista kuri uwo umuriro gawotse ibigori ni nyaruguruguru n'umuriro uzabongera minkwi bo akuma gushikana isuru ku zikomeye azoresista guhinga kuzuba akanya gatoya gusa ko kwicara gusa ngo bamare gushingura mu kiriyo ku musozi mu gitaramo cabereye ku musozi kare mu kumunanira none abantu bitukuje bo ku ndondo muzagira muri iriya mbeho muzotaha muzohitiraho n'iriya mbeho kuko murataha none muzajaho n'iriya mbeho uri mugora n'umutwagira kukagira ngo umuntu yarakaye naho uruhu rwiwe akazuba gusa gato kamukubise imitsi yamiza hano y'icatsi kibisi kuramubona amaraso ukunda hagenda mu mubuga gwashishutse kuko uruhu ntakirukingiye ese kera urakaye gute ko tutavuganye cyane akaza se kare kukabona imitsi irireza naho twenge kirasetse arasetse neza nyaguseka ariko aparance irimo imitsi igenda gutya ya zazede kona kubera ingamye noneho uyu mugabo reka tubabwire amakuru y'uyu mugabo wavuye mu gihumba uyu munsi akaba harara mu kirambi cyangwa se mu ntebe hano muri iki kizungu yahunze umunuko w'amavuta noneho uyu mugore yaragiye agura amoko y'amavuta sinzi ngo nangahe yo kwitukuza ariko ashobora kuba atari munsi ya 5 none bakagira ishupa rimwe rinini ta shupa ribamo
abaza bakura ibiheko wenda bararize. Ni icupa riresha k'iki gikombe. Ni icupa riresha n'iki gikombe. Wenda nk'abantu wenda babashamburiza. Umushamburizi uko abashamburizi ko baratwumva. Cyane. Abashamburizi bo ko barumva kajya cupa heruka gufata. Noneho aragiye akoroza ayo mavuta yose arapfundikiye ukazabona mwe karayazamura gutya. Yamenetse ku ruhande akayashiramo amavuta akoruga yambaye ishashe kugira ngo adasha atamutwika ni acide nk'iki ariko akayavanga yose uyu mugabo yambabaje kwere ayashira mu icupa rimwe yose arayafata yose arongera mu icupa nyagwaje icupa rimwe rimeze ringana na kadete noneho amoko 4 cyangwa 5 y'amavuta we urayazuze kuyandika mu komanteri nako nuko yitwa yose asa agize giriya mukorogo cyangwa Caroline cyangwa tisinzi Caroline ntiyoreka kunuka ico ni cyambere ayashi yoreka zanga zakunda aranuka uwo numuntu kumwe w'iryo shuko n'ubwoko bumwe bw'umuntu ukomoka muri iryo shuko uruhurirane rw'amavuta yose atandukanye yahuriye mu icupa rimwe uwo numuntu kumwe wegetse uwo numuntu kumwe tuwegetsa kandi wegikaho we tuwegeke gutya fata iryo cupa nyine we uri hegeke kuko urarifite uzi ko mu zomba bimwe mugera mugasanga niko muri farmasi amashupa mato na manini kandi atarayabana yanyu ari ubwenge bari mu gukoresha wabona aya mavuta nashangwa aya mashupa ngo na mavuta y'uruhu gute cyangwa ugwaraga imiburu bamwe bari mu kuvuga ngo nayo kugira ngo najye ngo y'ugukoropa ngo muri co ari umuga ese bido bari kutubwira ejo bundi ngo umugore ngo ari mukuzana ngo hari amavuta umugore ngo ari mukuzana ngo yo muri co ngo bayageza mu nzu bakamagwara umutwe naho agiye muri co mwese ndimuyaza agiye muri co mwese ari uyo gwaza umutwe tawe ariko aza gwaza abantu imitwe abagabo benshi bamenetse imitwe zayo muri douche tabwo arayo muri douche noneho uwo muntu uko numuregetse kwishupa nako kwihango aho bayegetse umuntu uko waka ni rezilita z'iryo shupa rero aho yawagiye aho iryo shupa rihayirisha naho gahari urundi ruhurirane rw'ibjuye kwanza uruho kuva ku mubiri byonyine ni ikibazo wowe ni udutekereza ko kugira gutya amavuta wayisiga hano ukaba inzobe ugatekereza ko nta kintu cabaye noneho bwa bucafu bwose bwari umukara bwe bushaka kuba inzobe oya dore eho nabonye ejo bundi noneho yaragiye asonesha iribaya abenshi bagira ibipimo byaho kugeza hano yego ngugeze ngo amaribaya iwe yose hari ahantu azagera kandi gahazagera niho azagera hasiga noneho ejo bundi nimba yari yatiriye iryundi nimba yari yasonesheje umufundi azabwira fundi ngo uzusone ugeze hano hatukura hano hadatukuraga hatazosa n'ahandi hano gahepfo ntazangeza mpaye n'isi ati hasaga no haruguru bene uko nyine umutasiga bizaro byose nahagira banajyo rigera no ati nimba fundi yararangaye arasona ageza nko hepfo mama we ikibamba wacu yambaye isengeri noneho itukura hejuru kura ni isenti badoje barasa ni isenti aho amavuta azagarukira ni ka amavuta agarukira ni umweru zigarukira na hajya zitagera na original ko yasaga kiri mu karu usanga abantu bambaye za aramahuza agezwe yabo ngo ni dera kwifubika hose ni dera ni dendo no aho agafata noneho ryaribaye gigira hepfo uko umurongo unyagwa ugororotse utya zigera kubera ko iyo ryari hasi umubiri wiwe neza original umukara mwiza hejuru inzobe isa na paper bag noneho rero uyu mugabo rero abaza umugore niki kiri mu kunuka muno muri ino nzu madamu igihe gaco kujara mu ntebe kitaragera kiratangira yaramubajije ngo se niki kiri mu kunuka muno
aramubwira ngo kandi hari abagabo batazabaza ibintu byinshi oya ikibazo kimwe gusa ni iki kiri mu kunuka muri iyi nzu ndabizi inzoga zinoga sizirya za kera ziwacu hazaga haba inzu imwe yo kuryamamwo n'indi yo gutekeramo bazaga bita ikidekero inzu zino nizo mwicaramwo nizo mujyamamwo nizo muriramo zose akazi kose ni mu nzu imwe mudasohotse hanze sohoka hanze ubwiye none haramubaza niki kiri mu kunuka muno niki kiri mu kunuka mu mwanya nyambiza icyo kibazo nawe ko turakubaza niki kiri mu kunuka mu mwanya n'imbeba yapfuye aho ni cyose mutari mukoza neza ni munsi y'intebe ni munsi y'intebe se hadakorose hapfiriye imbeba niki ibyo bibazo byose kandi by'uyu mugore yasubije aramubwira ngo unabizi ni ukuri muri mu gucumva reka naje ndebe baragize bucya munsi y'intebe barakoropa afite abana b'ingumi barakoropa tobeye inyabo kandi inyabo yinoga ntuzi upfa kugenda gusa ngo uyitore izigugu urumva depanse depanse gusa z'amavuta aguze inyabo ashize aho ngo arebe ko uwo munuko wogabanuka aravuga ati natobeye inyabo irazi burakazi mukoropa inzu yose hanyuma nta zindi nyabo imbeba zongera kuza kuko imbeba irimo inyabo yaraje ishaka gufata imbeba isanga imbeba zirimo ni amavuta kandi amavuta nyina bushati yoruha yashiraho inyabo yogera yasaga yashira mu isakoshi gutya munsi y'amahuzu yose ukaba gutyo uzurasa gutya niba yageze ayishira akadufungira aho ngaho inyabo ntiyohagera uzi ko basigaye inyabo irazi burakazi uzi ko bari mu kubika irashoma ko bari mu kubika amavuta hamwe iyandirimba ivuga ngo hatagira ingesi n'inyenzi ndirimbo ya Ben na Chance bararimbye ngo bika ubutunzi bwawe aho uriya mugabo yaririnze ngo kubikubu ngo iwe yari kwaririnze ngo bika ubutunzi bwawe iyo mu ijuru niho hatagera ingesi n'inyenzi none warahinduye uri muvuga ngo bika amavuta yawe ya kororayiti aha hatagera ingesi n'inyenzi mapepo Ben na Chance baravuze ngo tubike ubutunzi bwacu ahatagera ingesi n'inyenzi yo ndirimbo ugenda uyitegere neza iragufasha kandi iraguhezagira iri hariya ntusacinga gusa ngo kare mu museke bayi mwana Ben na Chance iramiza uyitegere ugere kuri ico gitero havuga ngo bika ubutunzi bwawe ahatagera ingesi n'inyenzi apana ko habika amavuta basohoye n'indi twagira amahoro numara gutegera iyo wamumanuka hepfo urahasanga indishajetwa cyangwa haruguru yayo nibanza hejuru urahasanga indirimbo yitwagira amahoro kandi numara kuyitegera uramuyagira we wayabuze none rero uyu mugabo aravuga ati niki kiri mu kunuka muri ko twazanye inyabo ibura akazi irashoma irasohoka iragenda kiza gitumaga inyabiri iguma mu nzu nuko haba harimo akazi ibifite serivisi none iri mu guhabwa ibikoko none iri mu guhabwa imiceri yaraye tibona akaboga kayo kuko mwatumye mube ico kinyoma kiraheka cyo kubeshera inyabo cyo gutuma inyabo itobekwa baravuga ati ko biri kose iyi nzu sobora kubikiranuye nabi dushe hatameze neza dufate gahunda yo kwimuka kandi kwimuka ino ni depanse iteye ubwoba bafashe umugabo aripanze barimuse bagiye mu yindi nzu bimukaga bahunze iki umunuko muri iyo nzu bari batekereza ko hari ahantu hasenyutse harimo kwinjiza umunuko twigeze kubabwira igihe kimwe hari umuhungu umwe wigeze kwimuka ava mu ikanisa ngo ahunze abarozi ariko aja yimukana nyina n'umugore we wahunze abagore kujya wahunze abagore ni kujya baza bavangwa abarozi ugahita wumva abagore nawe yaravuze ngo ahunze abagore bo muri iryo kanisa ngo nabarozi ngo arangize aho yagiye ajana y'umugore we na nyina kandi nabo ni abagore abamare bakaza bamuseka ati ni gute wahunze abagore b'abarozi ukajana nyoko n'umugore wawe ese bo ntibo bamwe abarozi uyu wacu nawe yahunze umunuko barimuka bimukana wa munuko ntibamenye uwo munuko icyo ari cyo noneho bageze muri ya nzu bamaze kuyensitara hanyuma y'amahinga abiri umugabo arasura abaza ashaka ikibazo ko wa munuko wagumye kuza
le meme umunuko wagumye kuza, le meme odere ngiye ko ari yayindi, ko ari yayindi yo muri ya nizintebe se nizo twimukanyemo ni zambe base ni intebe zimeze neza none ni kiko twimutse duhunze umunuko barako dutekereza ngo nico zidakoze neza ni ubugidi nikiranuye wenda nini na nini none nunzu nshasha wa munuko wagiye mu nzu nshasha ariko ndi wajanye abantu bashasha zagenze gute? Umugore arasuye kandi aramucanganyikishije aravuza ibindi bintu ngo none ni ibi noneho aho yamufatiye naha aho umugabo yaragiye mu kazi yamarayezo yo hafi nk'ukwezi aragaruka ngo agaruke akumbuye nyina bo mu rugo ahobeye umugore mana we wa munuko yageza yumva muri yanzu awumva mu bitubuza mu bitugu bya madame mama we umugabo yamyagaruka agira ati uzi guhobera umuntu gutya wabubwiye arugundo hobera umuntu nyine ugasa n'umutinze mw'umukumu noneho yamuhe asa n'ufashe kuri serikwi yamagaruka atya yamakura amariza ashira umutwe hanze atya aramubaza ngo niki wisiziki ko mpaye numva wa munuko nahoraga numva nkumvira kure none ni wowe ufite isoko ya wa munuko ni wowe kanarawe mjewe pe ngo nukuri ngo mwumva nkubwiza ukuri ngo papa Runa papa Alex papa Nyabiso ngumva nkubwire ngo sinokubesha ngo aramavuta nabo ngo barambeshe koza batangira ngo barambira ngo niyo yomara ibintu ngo by'imiburu mutuzi ko nagiraga itanta yagiraga ndayo yaragororotse ngo yomara ngo imiburu ngo ariko ngo ngenda nyisiga ngo aho kumara imiburu musanga ngo yanyiciye umubiri ngo yantuku noneho ngo mbone ngo natukuye ndavuga ngo gutukura ngo ibice ngo mbega ngo amadowa ngo reka ngo ntukure burundu ngo reka ngo uyu muntu kurimo kumva muno ngo kujya kunguje yarishe none gituma utabivuze mbere tutarimuka kandi igihe abantu bimutse hari ibintu bishaje basiga abariko byari bigifite akamaro mu bari ariko bimuka bikaba ngombwa kutokwimukana ukabesigumwo kugira iyo byanga byakunda iyo wimutse hari ibikoresho bimusiga ukaja kugura ibindi cyane aravuga atoke ubwo bigenze gutyo rero wambeshe kandi uyu munuko icambere ibintu ni bibiri urafata rino shupa urite ahatagera ingesi n'inyenzi arija kurita cyo ni icambere icakabiri ugende wihwagira ubunyene n'isabune n'urushenga nuvayo ukore muri aya mavuta yinka aya twese twisiga abari hakana gutya kicana gishisha ishupa gikirepe cyangwa ry'umweru ano yinka koremo uzukoramo wisige hanyuma igihe cyose uyu munuko cyangwa utaragarura uruhu igihe cyose utaragarura uruhu n'uyu munuko utarakuvaho neza amavuta y'inka ataragufata ngo ugarure impumuro yawe mbaye nimutse sinzongera kuryama muri iki gihumba ndazindutsa no mashuka inkoko yagize ubutitiri harimo ubutitiri harimo ibiki inkoko yagize ubutitiri bagaza baterura amagi bakayashira ku ruhande bakamatwika hajya byatsi cyacoko kigasha kikamagisha kigashira bakazana ibyatsi bisha bakabona gushiramwe amagi inkoko ikararira kwimukaga kuriyaga niko wa mugabo yaragize yaratwitse ubutitiri ariko asanga ubutitiri yabwimukanye none aravuga ati aya mashuka nayo twitwazurega kugira kuja mu dépense ya kabiri nayo ndayatwika hanyuma kuri ikibazo c'uruhu umugore gayanga ko batwika ya mashuka bashaka ko guharira umugabo aravuga ati okay amashuka ndayahebye reka ngende nje mu ntebe impumuro niyashiramo impumuro nimara gushira zayagaruka n'aya mahuzu yawe yose yaramaze gushira hari igihe abagore bambara umwe ihuzu akambara ihuzu tayimese
akayanika hanze wihuwe n'umuyaga umuyaga wayihuha kuko kumesa impande arukujuza ziti ishusho amugora agasura akayikugutatya akongera akayizinga akayibika girimo ya mavuta irimo yampumura noneho aramubwira ati nuko kugeza ugaruye isura cya kabiri uru ruhu rwawe wagumye kugirira ikibazo kurateganya gushakwa ahandi atoye santaho ibi ngibi ukora nimba ntahandi uteganwa gushaka ari hano gusa washatswe tayari runo ruhu rwawe niko dukeneye rwa ruhu rwawe turarukumbuye niko rwatumye tugukunda tukuzanamo ibi bindi uhaye ukora nibyo gushaka abandi bagabo bireke hanyuma turabyiha muri izo ngaruka ino processes yo guhindura yo gusubira inyuma yo garuka gusa kujya bibiri ivuga ngo muko mwari musa mugishe mugiye amagagwa turayihanganira izo ndambwe 9 zo gusubira inyuma kandi inyuma gariho heza uko wahoze usa buri muntu agumuko yarameze agihamagarwa ibi buri muntu uko muri ntambwe zo gusubira inyuma muri dutaha abantu benshi bazabayabego ayiwowe inyoka zo za kugutega aje nashika ya masabo abaza nta mwana wanje wombonera aboneka kuramugwamo abone wowe wamumenye kuramugwamo yahindutse amaso ari hanze arukundo wisiga ijisho rikamari turumbuka ndabibihe nene byarahiye barabishonge noneho uzubishongera ejo utabishongera ukamubibura bikama bigenda ukamubona none ntabyo aramubwira ati iyo muri izo ngaruka uruhu ruzoba ruri rukomera kose nta kibazo jewe nta kibazo cyawe ndakwihanganiye ikindi hari umugore ngo ejo witukuje aho abinzobe bene igihe itukura akagera no mu kanwa hatukura yaseka tumenye mu kanwa no mu gahanga wari kwasa ku muntu yari kasekera akamubwira ngo reka bandi menye ko yazetse reka maje akabona aha kumenyo haratukura niko kuzuru harasa no gahanga niko kujira ngo yari yarahiriwe ngo amavuta yari yaramuhiriye no aramubwira ati king ikikwemeza kwiba ari ikinyoma aho tucukije umwana warabaye inzobe yego kurabona no mwana asagute tubona ko asa nkuko wasaga ugihamagarwa aya mavuta rero tucukije umwana wirabura usa nawe nubwo ukwitukuza uruhu rugatukura tuzabyara abana b'inzobe uzoza uyanywa uzi ko bisigaye bitera isoni imana amezi 2 gusa utandukanye n'umuntu ugaca mwaho ukamusanga abaye igitanga ariko none mu bubikwa ari igihe umuntu avuga yibwire abaza kabakorari ngo nyibwire umuntu ari mu bantu ndari mu kuzindukira muri Kenya cyangwa i Rwanda muri Kenya cyangwa waje Rwanda wagaruka ukasubira abakorari muri korari uririmbamo ukazubwira abantu ngo nibagwibwire ukazabongorera ka president bite president ya uri araba Kristo baririmbye bashasha mwakiriye kuko arepetana munsi yabona kwagenda tukura yagiye agenda uko shaje mahya yigenda iba yago utazumenya umunsi yakuze abandi ne bazabona bazibishira muzo bakabango yarago yakuze niko ariko ni wa mwana kago president mwase mwara baririmbye bashasha se mwakiriye no hari gihe baguha kanya ngube nkubaramutse ukavuga ati cyambere ndashima Imana ko umurimo w'Imana wagutse abagara tubashasha baje abahese ndabona amasura amasha nukuri n'umugisha abahungu nibo batiyongereye bite ko mutiyongereye abagabo bite hano mu bagore ko ndabona abagore bashasha yaseka ukabona inyinyura asa n'uyizi ariko yabumba kanwacyo love la ride ukabona n'igitanga ukabona n'igitanga gusa hantu hatatukuye neza n'imbere mu gutwi agabona asa nk'ujya nk'umuneke bashishuye yewe none mukura agasubira abagabo benshi bari muri saro bahunze amavuta abandi hari n'ungu umwe ari mukura karara akavuga ngo twihanganira imbeho ntabwo tuba turaridirisha rikinguye byibuze umwuka umusohoke twihanganira imbeho n'umubu ariko uyu munuko uzi uko umubona aho uca iyi mbeho ntingana n'umwuka wawe uva ku ruhu
rwawe. Kera umuntu koko baza kuba mu nzu abana bakabeshera nk'umwana ngo sha ugize gute akaba ngo ugize gute mwana umwana kiyanga umwana wenda ari umuntu mukuru wagize ko babeshera umwana akabye ari nige bazamukubita bakamukubita usokuje hanze akagenda ageza musohoka inyuma akaja kwikungura aho none ubu nyine ko usigaye winjira mu nzu wumva nko mukorogo kwama wihangana pe none umwana wawe arirabura ziriri ariko wowe umwana arirabura ariko wowe uri inzobe y'igitanga amara akabesha ngo mu nda ngo haba amabara ngo kugira ngo ibara riba mu nda ibara ntiriba mu nda ibara riba hano haguru ukusa niko ubyara abana basa. Rero bagabo ba Nedata, abagabo bamaze iminsi muri saro bahunze izo ngorane mwihangane n'abandi bari bakicihanganye mugumeyo ariko tugumwe tugwana intambara yo kureba ukuntu tugume uko twari tumeze. Iyi Caroline niba ari Caroline niba ari Caroline niba ari Caroline igabanuke kweri, kuko hari ababifashe ko ari byiza, hari n'abagabo babyihanganiye ariko hari n'abananiwe kubyihanganira bari muri saro bagarutse mu ntebe baye barara mu kirambi baye bararana n'abakozi muri saro, abandi baye barara amadirisha kinguye. Rero ayo mavuta uzuja kuyagura wabanje kubaza umugabo wa mujane n'umugabo uzodupfundura yinukirize iri no gihangana iyi cupa ugihanganira muze avuge ngo iri kuko uzoyavangaga ari nkane uvuge ngo se iyi mpumuro yayo wihangana tuyivanze nushiki muhira umuvangiri mubwire ngo umva uko hayanuka. Ariko kwinjira mu gihumbu kazusa nkaho ari umwana. Ese ninde wababwiye ko ari umwana wagwaye inzoka ariyo nziza? Ninde wabwiye ko uruhu rutukura ari rwo rwiza? Ninde wababeshe ko ninde wabaroze? Nimumenye ukuri kuzaba batura.